thuto ka motseng wa ga Phahle keretšheng yeo e bitswago Lehwelere ke ya godimo. Morutiši wa ECD Manyake Mangwato o bolela gore kakanyo ya go thoma keretšhe e thomile mengwaga e 10 ya go feta. Se ke ka morago ga go lemoga botlhokwa ba tšhireletšo ya bana ba motseng wa gabo kudu mosegare. Mo ga Phahle gore re bone re rule keretšhe ke ka baka la ge e le gore re bona bana ba thatha le memila ene go direga dilo tše dintši ya bošilo tša go swana le gore bana ba katiwa ene bana ba wela ka gare ga melete ya mekwete ya meetse. Le ge Mangwato a thomile keretšhe e ka mogopolo wa go šireletša bana, go fana ka thuto ya motheo ke tše dingwe tša tšeo di dirwago moo. E fela tumo ya go ithuta le go ngwadišwa e bontšha e fokotšaga ka nomoro ya godimo. Support yona re nayo according to batswadi ka gae bana le go ba rutile go pala ba file homework go ba ngwaletše gore ba le ba ba ruta ka moswane ge ba boa bana ba le lebetše. Ditsebi tša early childhood development di thega matlafatšo ya thuto lefelong leo. Education and learning actually starts when a child is born. And so it's not only the responsibility of the ECD Center, but creating this playful environment and bond with the child. We've got 3,500 ECD centers. Out of that 3,500, 3,100 and something are on conditional registration, and 486 are the ones that are fully registered. Go sa le bjalo, Lefapha la Thuto le re le tla thoma ka lesolo go parara la go kwalakatša le go thuša barutiši ka mathata ao ba kopanago lona gore ba kgone go ngwadiša ka botlalo.